Туғандар, онда олған қозылардың сезон алды. Қозылы қойларын сатылады. Мынайда. Соққылықтауыз. Соққылық мал базары. Ассалаумалейкум. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Урматтуу мекендештер. Бүгүн апта күнүнө ишемби 7 март 2026 жыл Чүй облусу Соққылық району Соққылық мал базарында досторуна. Кой базарда. Олар кимдики? Канчадан булар? 23. Тиштери кандай? 4 тиштен төгөрөккө нарық клеткада силердики? Общий канча бар? 50 баштай бар, а? Ага, достор. 20. Булардын ичинен тандап алса болобу? Так оптон ба? Арасында 1, 2, 3 жаш көйлөр бар экен. Тока оптомго дейт достор. Тандамайга болбойт дейт. Булар боз эмес. Аралаш. Козулар жок, а? Козулар үчөө бар экен арасында. Жакшы. Кеми бар да? Номер калтырбайсың? Номер калтырбады достор. А булар кимге карайт мына? Я. Булар 45тен экен, булар чоң койлор экен. Номерди калтырбады. Эчкилер сиздердики эмеспи? Кочкорлор канчадан булар? Сиздердики эмеспи? Так, 100 дейт баасын. Олар кимдики экен? Так, мына. Койлор. Атын ээси жок. Ал жакта жүрөт. Мына да чоң койлор бар экен. Ассалам алейкум. Кандайсыздар? Канчадан булар койлор? Гигант койлор 38 миң сурап. Гиганттарды 38 миң. Ой, экөө ичине батпай калды, буну ажыратып койдуңуз. А? Булар 250дөнбү? Плем картасында. Плем картасы менен экен. Бага ассалам алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Булар 250 миң. Наркыларга кошулбай турат бул. Плем картасы бар экен. Тиштери кандай булардын? 4 тиштери достор мына. Боозбу? Блондиндин баласынан качты дейт мына. Бооз экен достор. 4 тиштер. 250 миңден. А буларчы булар? Булар 38. Тиштери кандай? Эки, 4, 6 тиштери. Бооз окшойт булар да? Мына ке. Анда болгон койлор. Розница бары булардын? Бир-бирден алганга. Сүйлөшсө болот экен. Жакшы. Булардын номерин калтырбайсызбы? 0709 57 02 72. А кочкорлор кимге карайт? Кочкорлордо биз бар. А булар канчадан? Кочкорлордо 38тен сурап атабыз. Булар 38. Былчыган семиздер экен. Арасында урукка жарай турган бар окшойт. Наркыларчы? Ириктер бар. Ириктер канчадан бар? 30тан сурап атабыз. Мамалактай болгон. Мамалактай болгон ириктерди көргөзөкчү. Азыркы номерге чаласыздар достор. Булар ириктер. Анда болгон. Мына ке. Бага сиздики булар? Ассалам алейкум. Сиздики? Келинчек. Ургачылар экен, а? Меники жалаң кочкорлор. Булар канчадан? Абды 30тан да атабыз. Булар 30 миң. Тиштери кандай булар? Жаш. Коз тиштер бар. 2 тиш. Козу 2 тиштер 30 миңден, а? Ургачылар. А сиздин кочкорлор кайсы? Кочкорлор бар жакта турат. 22ден деп атабыз мындай эле кочкорлор. Мындай кочкорлор, а? 22ден. Олардын номерин калтырбайсызбы? Жаш. Бооз көрбөдүм. Номер калтырбайсызбы? 0703 0703 30 14 24. 30 14 24. Шаласыздар. Анда болгон койлор. Кочкорлор да бар экен анда. Чабасыздар. А булар кимге карайт?
Yok. Что-то хозяин жоқ дейді. Pazarın içinde kozulu koyulur. Assalamu alaikum. Sizdeki o şef? Kancıdan mı var? Yine olalım. 40 bin lira. Kozulu koyulur. 40 milyon deyip tutsın. Arasında çan koyulur var ekan bomba. 40 milyon. Kozlar adeline satılar. Öyle. Kancıdan bular? Kozlar. Addelin hazır 12 binden beri verdin. 12'den vermediniz mi olarda? Bardığını alalım. Ne mi? Var mı lan? 12'den vermedim. Qancha oshpaz? To'g'riz. Kancadan veriyoruz? 16 bin lira süleşim. 16. Süleşe özlük. 12'den vermedim. Var kancadan ekan? 35 bin lira otak. 35. Bütün Cengalekinle koydum. Бұл жақта сыйырайы? Ya. Бұл жақта? Екі қоры. 35-тен, а? 35'te. 35-тен. Fotoğraf mo. Hakem o жігіт. Так, ол жерде үйліп қалып тұр. Көрелсем не бар екен. Кет. Қошқор де бар. Қошқор. Қанша екен бұлар? 100'den? 100 milyon dedi. Kozlar da var ha? Tiş buzdu. 8,5-9 ay bolayın dedi. Bu kulakları kanca çıkarttın? Oşan 21 çeneşken. 21. 21 eledi. Yok bari 100'den boşunda. Bari 100. Top tokuldan hazırlan. Linya. Kaysı? Bu krasavçik nevresi. Aha. Bu oradan şirokiydi ki. Ol şirok. Bu şarpıydı ki. Şarpey krasavçik şirokий. 3 koşkor. Bari 100'den. 300 ekan aslında. Onda koşkorlar. Kozu koşkorlar. Ama kozlar kançadan? Ya. 16. Erkek urgaç? Erkek urgaç. Erkek deyip kuşlarına. Sizde hiç kança var? Kança bu? 30'dan. 30 deydi 30. O kozlar kança var ekan? Kozlar 18'den ekan olar. Ama echkiler kança? Kaça? 15 tane. 15 milyon. O gadik koy kança ekan? Meranos. Meranos. Gadik daha da ayta mı? Gadim mi? Değil mi? Şunları da uqqanım da. Gadim Meranos gadim. Meranos. Kozulu. SSSR'den koyları. Kançadan dediniz? 25. 25 milyon. Екі қозы суару екен бұны. Ал арқы басқа екен, а? Бұл қанша? 70. 270. 270. Torpaqlar. Sola baştaldı bunlar. Қозы қанша? 25. 15 milyon. Kozlar керек. Байка, жаш қозылар қаншадан бұлар? 12'den. 13'ten, 14'ten. Urgaçı erkekler? Burgaçı. Urgaçı 12, 13, 14 milyon. Bunlar 12'de. Tet, çamdır 14'ten. Bunlar çöp cevabı mı? Çöp yemek mi cutar? Jutar ekan. Olar 14'ten da. Ular çoğlar kança aylıklar bular? Ya. 3 ay. 3 ay. Ha sizde kançalık kozlar? 15. 15. Razницасы biraz. Çarbak kozlar. Razницасы biraz ne demek? Bunday bağlar. Pazar bu yakta. Bu yağa kireriz. Tuğda kalacak. Yok.
O koçkorlar bu. Kozular, urgaç kozu. Qanchadan bular? Qanchaga mı? 20'dan 22 deydi. Urgaç qo'zlar. O cho'ng qo'chqor bu qo'y bu aka. Qo'y bu. Qanchamiz? 43 bunisichi. Bunda Tishlari qanday? 4 dish. 4 tishlari ekan dostlar. 43 million. Ammo qo'y qancha ekan? 45 qo'zisi bilanmi? Egiz qo'zisi bilan, ha? Abi o'z tishi qanday buni? 6 tish. Mana. Bunu qo'y 45. Ammo qo'zlar qanchadan? 18 ming. $3,500 qo'chqor. Bunaga 3,5 ming dollar deydi. Ul tishi qanday ekan? 2 tish. 2 tish deydi sorma. 3,5 ming dollar. Seriyozno 3,5. Ya sakal qancha bu qo'zlari? Ökönü 34 görüm. 15. Urgaçı ökönü. Qancha ekan bular? Qanchaga ketdi? 70 ga ketib turibsiz. Soğucarım götür. Ya bu qo'zsi o'zi burada qo'y. Yok bu boz. Boz. Boz koy bu. Bu qancha? Bu 35. 35. Bu qo'zlar 30 ming. Ökönü alsa 16'dan verem. Urgaçı. 30 ming dediniz hozir. Yok 30 gelecek mi? 30'da Emin yaksırıp sülesi 30 gör koy. 16'dan berem deydi mana. Oo mana şey. Var erkek urgaçlar. Urgaç yok ötüm onu. Yegiz. Yegiz ekan. Yegiz koy. Ha bu olsa bu tuğ çakıldı. Arqı boğaz ekan. Bu Şunday da bağlarına. bu mana. Bir ayga jetpe törettin o. Lemez var. İçinde Qaysi kanal ekan? Nazar alamız. işte töret. Ya qaqdan bilesiz bir ayga jetpeydi. Moş taşıp keladi, moş jetpey qaladi. Koçkorga açılgan bilem de. Ha, bilesizmi? O Ha, yaxshi mana. koçkol özü 5 ayda töret. Qalpaytadat deydi qo'y. Alpay sakatını alaylar. Qaysi kanal, qaysi kanal? Bozor alami. Qalpaytsa qatın ayollayın deydi. Qaltırmay ko'raman. Ya baka bu charva qo'zi qo'y qancha ekan bu orig'i? 25 million deydi. Biroq bularning sveti qimmatdan egiz ha? Birinchi svetdagilar ekan. Mana aka do'stlar. Bozorning ichida o'zi. Bu qo'y qancha aka? Qancha shu qo'y? 23. 223 dan. Zaten 20 lira. Oba. Oba. 11 jarım. 20dan bo'lgan. Qo'zlar charva. Bak, bu yosh qo'zlar ko'raylik. Mana ko'rasiz, yosh qo'zlar. O'zi qo'zlar qancha bular? 12 ming. Erkak urg'achlar? Erkaklar ekan do'stlar. 12 ming. Tabii shunday bolalar videoni aqtaymiz.